Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dede Rizka Handayani. Untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Yes. Subrek. Come on. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. Sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boy ieu bagja teman mulia teman hidup. Hidup istrenan laki-laki pasang supaya yang rejeun tatali asih. Anu waktu nu rahayu ninggang mangsa nu walia. Geus mulus banglut, hidup geus salanget geus jadi. Aki teu sorangan, aki mawa pamajikan. Teh gerayo urang calukan lelaku aku.
Dina aja waning dina rasa iman dina Islam kitab dan Quranul Karim Sabun kalau buruk kesana ayo kurang bagian rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Payung maklum, payung alfam warna-warni awor kelas nak jadi hiji. Orang dayang anu daljang sedang bagikeun salira. Aturan ini sumpit, aturan ini kau. Kurang bagiakeun lagi, kurang bantaran. Sakalurana raja sing elu kawiwit kawit hirup pikir untuk Islam الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saya Ramdhani bin Bapak Salik, aku nikahkan dan kawinkan engkau pada putriku yang bernama Dede Rizka Handayani dengan mas kawin perhiasan emas 10 gram dan uang 2.742.023 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dede Rizka Handayani binti Bapak Hadudin dan dengan mas kawin 10 gram dan uang 2.742.23 dan 23 rupiah dibayar tunai. Ananda, wahai Heri Cahya Ramdhani, aku nikahkan dan kawinkan engkau pada putriku yang bernama Dede Rizka Handayani dengan mas kawin perhiasan emas 10 gram dan uang 2.742.003 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dede Rizka Handayani untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alika wa jama'a bainakum fil khair. Allahumma alif bainahuma kama ala wa na'udzubika min syarri wan nar. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Neng Dede
Dedeh Rizka Handayani bojo AA anu geulis ya nyangakeun mas kawin mangrupi artos 2.742.032 rupiah ditambah perhiasan emas 10 gram mangga nyangakeun. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah sadaqallahul azim. Anu kusim kuring dipihormat kula wargi Jembar sanes calon deui pangingkeun kumargi tadi parantos di akadan kula wargi Jembar panganten istri nyatana keluarga besar Bapak Hadmudin. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا dan Ibu Rama anaknya mumpaitan teteh ayeuna kedah langkung hormat kerja dan suami tapi AA mau didikeun omah didikeun apa bimbingan paman bimbingan apa yang gak kesadaya daya ieu kayu sakieu pentetaian abdi mama